Draga braćo, cijenjeni džemate, poslanikov amidža Ebu Talib bijaše dobar čovjek. Štitio je islam i poslanika. Ona godina u kojoj je umro, a bilo je to pred poslanikov mirađ, nazvana je godina tuge. Iste godine na ahiret je preselila i poslanikova supruga Hatidža radijallahu anha, ali ona je za razliku od Ebu Taliba bila mu'minka. S ovog svijeta je otišla s kelime i šehadetom. Uprkos poslanikovoj silnoj želji pa i insistiranju, Ebu Talib je na ahiret preselio u vjeri predaka svojih, a to znači kao mušrik. Poslanik ga je podsticao da šehadet izgovori, da jedinstvo Božije i poslanstvo Muhammedovo posvjedoči i obećavao mu da će mu to biti štit i brana od vatre. Kad je umro, poslanika su upitali šta će biti s amidžom ti. Štitio je islam, tebe, pomagao nas je. Poslanik je rekao, moj amidža će biti u džehennemu. Ali zbog svog odnosa prema vjeri pravoj bit će u džehennemskim plićacima, a tu od žestine vatre, a ona će mu samo do članaka sezati, mozak će da mu vri. Svako ko svjedoči da je Allah jedan i Muhammed poslanik da je, ući će u džennet. To je obećanje i tako će biti. Onaj kome u knjizi djela, osim šehadeta, budu dominantno ispisana dobra djela, u džennet će ući odmah. Među dobrim djelima postoje djela koja su vrijednija. Na ahiretskom mizanu teža. I među ljudima postoje ljudi čije zadovoljstvo će nas odvesti u Božije zadovoljstvo. Djelo koje je od drugih dobrih djela vrijednije i na ahiretskoj vagi teže, dobročinstvo prema roditeljima je, a ljudi čije zadovoljstvo nas vodi u zadovoljstvo Božije su roditelji. Allah dželešanuhu zapovijeda. Ve kada rabuke ela ta'budu ila ijahu ve bil validejni ihsana. Allah dželešanuhu zapovijeda da se samo njemu pokoravate i roditeljima dobročinstvo činite. Zbog žrtve neizmjerne i ljubavi neograničene prema nama iskazane, poslanik Muhammed alejhiselam posebno ističe majku. Kad ga pitaju kome da činimo dobročinstvo, on 3 puta uzastopno ponavlja majci, a tek na 4. mjestu spominje oca. Ne uzvratiti na tu žrtvu prema nama učinjenu i zanemariti tu silnu ljubav prema nama iskazanu od majke, to, braćo, dovodi u pitanje naš šehadet. Dovodi u pitanje njegovu ozbiljnost. Evo potvrde tome. Eban prenosi od Enes ibn Malika radijallahu anhu, bijaše jedan mladić u vrijeme poslanika, Alkame se zvao, bio je jako pobožan, mnogo sadaku dijelio, a kad se razbolio i kad mu je bolest uznapredovala, njegova supruga obavijesti poslanika u kakvom joj je muž stanju. Poslanik posla Bilala, Aliju, Selmana i Amara da ga obiđu. Kad su kod njega došli, podsticali su ga da
izgovori kelime i šehadet. Jer je bio smrtno bolestan. Ali on to nije mogao. Poslali su Bilala poslaniku da ga obavijesti o Al-Kaminome stanju. Poslanik je upitao kad je Bilal stigao, a jesu li u tog mladića Al-Kame živi roditelji? Rekli su mu, otac mu je umro, a majka mu je živa. Bilale, reče poslanik, idi po nju. Zamoli je da dođe do mene, a ako ne može, traži od nje dozvolu da ja posjetim nju. Čim ju je Bilal pozvao, krenula je poslaniku. I kad je stigla, poslanik joj reče, hoćeš li mi reći istinu ili će mi doći objava? Šta je to između tebe i tvoga sina? Ona reče, poslaniče, moj Al-Kame je puno klanjao i postio. Sadake je dijelio da ni sam ne zna koliko, ali ja sam na njega srdita. A zašto si na njega srdita, upita poslanik. Poslaniče, veli, on je davao prednost supruzi svojoj nadamnom, njoj udovoljavao, o njoj se izuzetno brinuo, a mene je zanemario. Poslanik kaže, Bilale, sakupite suhih drva da spalimo Al-Kamu. Poslaniče, moga sina, plod srca moga, da spališ na moje oči. Allahova kazna, veli joj poslanik, je žešća i trajna je. Tako mi Allaha, ako mu ti ne oprostiš, Allah mu oprostiti neće. Podigla je ruke i rekla, pozivam za svjedoka svjetova gospodara i tebe, poslaniče, i sve vas prisutne, da sam sinu mome oprostila. Idi, Bilale, kod Al-Kame, reče poslanik. Vidi, možda je ovo njegova majka kazala neiskreno, možda samo iz obzira prema meni. Kad se Bilal primakao Al-Kaminoj kući, čuo je da on izgovara kelime i šehadet. Ušao je u kuću i rekao, znajte, srdžba njegove majke prema njemu ga je spriječila da izgovori kelime i šehadet, a njen oprost mu je to omogućio. Istoga dana Al-Kame je umro. Poslanik je naredio Bilalu, Aliji, Selmanu i Amaru da ga ogasule. U ćefine zamotaju. Lično mu je on, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao dženazu, a poslije dženaze se obratio prisutnima. Muhadžiri i ensarije, kogod od vas da prednost supruzi nad majkom, nad njim je Allahovo dželešanuhu prokletstvo. I neće mu Allah dželešanuhu primiti ni farzove ni nafile, ni dobrovoljna ni obavezna djela. Kao što vidimo iz objave, braćo, u rangiranju djela po važnosti, Allah dželešanuhu dobročinstvo prema roditeljima stavlja odmah iza pokornosti njemu. Ve kada rabuke ela tabudu ila i jahu ve bil validejni ihsana. Bog vam zapovijeda da se samo njemu pokoravate i roditeljima dobročinstvo činite. Ničim i nikad to dobročinstvo prema roditeljima ne smije biti dovedeno u pitanje. Iz Al-Kaminoga primjera vidimo da zanemariti roditelje, to znači krenuti putem vlastite propasti. I kad roditelji umru, naša obaveza poslušnosti prema njima ne prestaje. Nekoga su ashaba upitali, mogu li djeca zadovoljiti roditelje nakon njihove smrti, a on je rekao da. I to primarno sa 3 stvari.
sa 3 dijela. Prvo je da budu dobri. Jer ne ima roditeljima ništa draže od toga da im je dijete dobro. Da klanja, da je činitelj, da je dobar komšija, da je dobar džematlija. Jednom riječju da je dobar čovjek, da mu se ljudi raduju. Potom da čuva rodbinske veze roditelja i njihove prijatelje i da za njih traži oprosta i sadaku dijeli. Mnogi su, braćo, naši roditelji, zbog ukupne situacije u kojoj se naše društvo nalazi, ostavljeni sami, osamljeni. Mnogo je naše omladine, sinova i kćeri otišli daleko iz ove zemlje. Svakodnevno se susrećemo sa takvim usamljenim roditeljima koji vape za društvom, vape za lijepom riječju. Naše društvo ne ima odgovor na taj problem, a mi kao vjernici trebamo isti promišljati i pokušati odgovoriti tom izazovu. Zamislite da se uprkos ovakvoj obavezi proizašloj iz izvora naše vjere događa da naše majke i očevi umiru sami u stanovima i kućama i da po 3 i 5 dana niko ne zna da su umrli. A mi smo muslimani i imamo obavezu da se brinemo jedni o drugima, a posebno imamo obavezu da se brinemo o svojim roditeljima. Ako nismo s njima fizički, današnje tehnologije su nam omogućile da budemo s njima u kontaktu svakodnevno i više puta besplatno. Za džaba. Da ne plaćamo nikako to. Potrebno je samo da shvatimo da je naš šehadet i njegova iskrenost ugrožena ako roditelji s nama nisu zadovoljni. Molim uzvišenog Boga da nam pomogne da razumijemo važnost ovoga dijela, da razumijemo i shvatimo njegovu težinu na mizan ahiretskoj vagi i da se tim dijelom ukrasimo kako bi šehadeta iskrenog pred svjetova gospodara stali. Amin.